ba mafia bali mu Mayuge district bagemagana nabe Kampala abalemesize ekintu kino titwandivire kubaanika tumaze emyaka twogera ku Honorable Nakadamu amen tumaze emyaka twogera ku Idisa abiri amen bano abatuyigania ba Nakadama nigi ndio no isabiriye oto yidi isabiriye abona basinga nigi ndio no kiganira nabasinga okwita okutubonya nga batukuba n'emigo ne NFA nga begaise era nze enumba yange okusoka bajokya emirundi 5 giti aye nga ngizanga ko oluguli emirundi 5 nga baida bokya aye nga ngizako oluguli paka we natuka kubulema manumbyeka nguze ebintu byange bingi birigaka aye nga ebigandiko birigo ebyogera ku itaka lino mu butuufu abataidi group etambwiza itaka lino babanga n'abali kwewo obuyinza obusalawo nti itaka lino tiri abantu wabula lya forest obusungu bulumi buli ku mutima obwa Idisa abirye ni Nakadama ni kiganira ali kiganira n'abasinze bajja bakola enkungano eyebonda bukizibu kayanja buliro bakola lukungano nga bakuma mu bantu nga baida batukola obulabo batukola ku obulabo kutematema nze ndi kusaba excellence Museveni Kaguta tuyambe Nakadama yewaga anontwika ebitibwa mutwikule kuko ebindi kubana bimuwaga atubitirire nobody ali kubakoba ngono omwana bwali kubakoba olyo itaka lyange kubanga akatambiri nakayo n'esimu lyange alireseeyo keyayogereramu Nakadama yaleta abebonda kodi yakola atya alina ekyalo kodi kidireko emiti duzo nabako bati muje mukitwale n'emiti mugitwalireko abaidi yekiri. You understand? So this boy ageziza kukuba nti influencing the leaders ababayireyo yidi MP nirukia Nakadama era nga woman MP nabakulembera n'abantu balomyololo gwavwe bwona niga okuida ku batukola ko obulabe ngera banagula n'ebintu byaife era no bayita abantu eno batwala era bagamba n'amataka bagairiza era kyevubo na nirukia Nakadama yafuna ne itaka nga mutala mulamba yasimba n'emiti jawa mukoti mekoti yalagira. So ebyalo biri 48 bityama mu Malongo sub county bwetwira mu population the indigenous land owner families diri 13 nga ndogera ngandira ayolo okubabona kansiba amaziga gange gabe ku mutima n'ebigambo byange bituke yemuli era mubitegeere nze mukwida muno kwene nga tumaze okuva mu nankani mu bisukuma bino ebyatubinga muno kusooka naidanga maze okutegeera nti eri nankani eitaka lya dada wange liriyo mu mwaka gwa 7 na mulala gwe naidiramu eno nayingiranga abantu eno tibali kwenda bayingireyo nga abasawo bategeeza nti ekali ebisukuma nga tibayikiriza abantu kusengayo nganze ali kwogera nimwe nzira interest while single dot yenko matinali ketaze bana Honorable Nakadama third prime minister twamuvuna ene wa president nekiwandiko kiriho twakitwaire yakifuniye twayinonola okubona abona kwatutusisaako emyaka jona twabinonoire ebigambo ebyo twabikoberaku ni speaker kubanga yona mukamawe ni speaker wa parliament ya Uganda yona twamukobera nzira kyensobola blockinga kirobera kutwala itaka eryo
kubanga bafuna okuligazetinga